Kakhulu masikhona ezigabhoqo ku-International TV lapho khona sikuphathela abaculi bakho abasha abahlosile abanohlonzo nendaba nje ezimnandi-ke zikaMaskandi nazo zonke nje iy'ndaba ezimnandi eNingizimu Afrika. Namhlanje sikuphathela insizwa, sikuphathela igagu, sikuphathela iqhawe labaningi-ke ngampela abantu bakaMaskandi abamthandayo kakhulu. Ithinta-ke leyo Sigabiso lensizwa Mpokanjoko-ke namhlanje izokuchazela abantu uma sikhuluma ngoSigabiso umuntu ongamazi ubani uSigabiso. Ake sikwamukele insizwa kithi, awuchazele abantu uma sikhuluma ngoSigabiso sikhuluma ngobani? Ngiyabingelela mfowethu njalo kodwa sibingelela ababukeli. uSigabiso ukhulunywa ngeChitha yabhele encane igama lasekhaya ngoLindelami kwanobamba ewineni esigodini sabashedesi. Nakhulunywa ngoSigabiso kukhulunywa ngomfana nje-ke osemncanyana oyishayela ingoma nje ngoba yiyona engidume ngayo kakhulu. Siyazi mfowethu Sigabiso ukuthi uyafika kakhulu kuMaskandi namanje kukhona uyashisa kakhulu. Siyazi ukuthi masikhuluma ngoSigabiso suke sikhuluma ngomfana wecalaha, suke sikhuluma ngomfana osebenze kakhulu nendlu emnyama uMaganda Shoshele. Suke sikhuluma ngensizwa ethathile ngampela ugagu yakuthola ubuciko kwinsizwa esiyaziyo edume kakhulu kuMaskandi yazakhela futhi igama. Sikhuluma ngomthithelo, sikhuluma ngensizwa engene kukhona uMtshengiseni noMgqumeni bekhonya ngampela emculweni kaMaskandi kodwa naye yangena ngaleleka mfowethu. Ungathini mhlawumbe ukuphekwa yilovu uthisha kuwe mfowethu, ungathini ngamagalelo kaMthithelo noma engasekho mfowethu, kodwa ungathini ngawo mhlawumbe amagalelo ensizwa esiyazi kakhulu esazi ukuthi uMagilizwa sibona namhlanje kuSigabiso lesimazikontrol. Ngiyabhawula nje kancane ngisho ukuthi abanye bazokhumbula ngempela amahithi-ke into zethu odudu Thembalami yini ngathi ngibizwa uLambeni omancebaceba ziningi mfowethu uselapho engithathe ngingelutho ukuthi ngakufaka endimeni bayangazi abayingigida bona ama-DVDs bazokufisa futhi-ke ngiyimele-ke ngiyikhiphe umsebenzi wami kahle futhi ngendlela e-right. So into engayisho nje umthithelo ngihlonipha kakhulu futhi-ke ngiyangenze sure isiqinisekiso sokuthi uma ngabe ngenza umsebenzi kuba khona lapho ngiphathaphatha khona njengayo le CD esinayo namhlanje ethi uSigabiso uxoxoba amaxoxo. Ikhona ingoma laphana ethi Ibuthela Inzima, ngithi ngaphekwa mina ibuthela inzima, ibuthe elabuzwa umthithelo elibutha kanzima. Ngihamba nensizwa lapha yabuka umthithelo emelamayo umnikezwa isimwana saShafuna. Kodwa sikwala ufika ugalekile kakhulu emculweni kaMaskandi futhi ungena namaheli njengoba usuwabalile nje kwethu ziningi kakhulu ingoma usiyidlalile ezimnandi kakhulu bayithanda abantu ukuthi siyakubona ukuthi uyaqhubeka uyaphambili uyashisa kakhulu. Ngathanda mfethu ukwazi noma ngibuzele umuntu osekhaya njengamanje osibukayo okubalelo selimnandi kangaka ukuthi yini efaka uSigabiso mfethu emculweni kaMaskandi mathiwa siyakhombisa kanti yini eyenza ukuthi ungene kuMaskandi njengamanje ngiyawukhetha uMaskandi ngiye umculo ekhona kodwa ngithi uMaskandi into yami ngiyamthanda njengamanje ungena kuye ukusebenza. Mfowethu into engayisho kuMaskandi mina ngiyawuthanda okuyinto ebalulekile before ukuthi uyangena emculweni ube nothando kuqala. Ungangeni ngoba ubona abanye mhlawumbe benje ukuthi mhlawumbe ufuna ukuthi ufuna imoto, ufuna umuntu omuhle, ufuna imali. Emculweni uba nothando ebese uyangena. Iyona nto mningi njalo emculweni kanye-ke nogagu ugagu ubalulekile ngoba mawusungenile emculweni unothando yenza phela lokho okuthandwa abantu okufuze ukuthi ube sematheni kubantu njengoba ubona uSigabiso we-7 minyaka kodwa igama likaSigabiso lihlala likhona kalishoni phansi. Bona iy'nkinga ney'ngqinamba emculweni zibakhona kodwa indoda kumele ukuthi yazi ukuthi ucabanga ukuthi yini ezokuyoyenza kusasa kuze kusasa igama layo lihlale lisematheni. Kubalulekile ukuthi isebenze kanzima. Kuyenzeka sibe khona iy'khathi zokuthi mhlawumbe ungadluli njengasekuqaleni phinde kwenzeke njengoba ngiyishayele nje bafethu njengamanje bakhala ngayo mhlawumbe ingoma engenayo mina ngike ngayitshela ukuthi ngithule nje kulaleni abantu bethi ihithi ngoba ihithi ikhethwa abantu kodwa-ke bayangitshela ukuthi ayifane ihithi loyishayile sihamba nensizwa-ke lapho sithi bamthathile. Uyazwakala futhi ugavumeli iyazwakala ingoma inamandla kakhulu iyashisa mfowethu. Ngafisa mfowethu ukuzwa igalelo lakho noma ukuzwa mfowethu ibatha lakho ngabe kuMaskandi njengamanje kuba kukhona kweyinsizwa ey'fana noKhuzani noMthandeni mfowethu. Ngasho ukuthi uMaskandi siyazi ukuthi kukwelinye izinga uthathwa uMtshengiseni nokunjana noMgqumeni noBhekuzi noThozani Langa noShilo Mtekhala bothatha mfowethu bafaka emalokishini bafaka emathaveni.
kodwa njengamanje kuba khona kakuzana umthandeni ngathi kudlale indima ekukhuliseni umaskandi njengamanje mawubheka izinto futhi iy'nsizwa lezo engiy'hlonipha kakhulu iy'nsizwa engingayibeka ezingeni ngathi elingaphambi kwethu ngoba thina siqhamuke vele obuzana nomthandeni benomjijelo thina ngithi manje sizale kakhulu komjijelo kusho thina vele zigenge eqhamuka elandela kamuva yabo so iy'nsizwa zisebenze kakhulu futhi zisasebenza ziyaphambili nawuzokhumbula ukuthi sike sanegcwalisa imavidiya kwaba ingqophamlando umhlaba wonke saphinde kwagcwaliswa i-Elspark i-Combination igcwalisa i-Elspark izane bagcwalisa imavidiya kusho ukuthi kahle kahle kuba khona kwalezi iy'nsizwa kunendima enkulu la emculweni sikhona nathi siyazimazisa ukuthi sazi ukuthi noma insizwa zithola nje phambili siyahlonipha lokho ngeke futhi sithi siyidlela umono ukuthi mhlawumbe khona abantu abebefuna ukuthi ngathi into ingaba ngabo mase ngakafiki leso sikhathi leso kufuna nawe usebenze njengoba nawe besebenzile sikho thina kokuzani bafike vele sesigida sesikhona nesigida so into engayisho nje ngathi abafowethu abaqhubeke into abayenzayo kwethu siyabona ukuthi ugijima nomzukulu ingoma imnandi kakhulu ingaba yihiti kwethu ngendlela okwenzeka ngayo abantu bayithokozela bayithanda kakhulu kwethu yiphi into isizathu noma singathi mhlawumbe senze ukuthi uthande ukusebenza nomzukulu kule album yakho siyathi usebenze nabantu abaningi kakhulu emculweni ngamasikandi kwethu kodwa njengamanje singafisa ukwazi ukuthi yiphi into eyenza ukuthi mhlawumbe wakhetha umzukulu insizwa ngoba zikhona ziningi futhi usazoqhubeka usebenze nazo siyakwazi ukuthi usebenza ewe futhi ngeke ngithi uma ngikhompoza ingoma mase ngiyifake estudio ngokuyilalela ebese ngiyizwa le ngoma ukuthi yabona le ngoma uma ngathiwa ngena izwi likabani ingakhona mhlawumbe ukuthi yenze ukuthini ebese ngiyithinta indoda ukuthi yendoda ake usondele sithi ukubamba bakho ukuthi iy'nsizwa emculweni kwesinye isikhathi insizwa wona ingeke leyo mzukulu abafowethu engathi bakushe befane nabo siyaphila kakhulu futhi siyaphilelana so umuntu uma ushaya ikhwela uyesheshe sikuthi nawuzokhumbula ukuthi ayengasukumisa nodima kabi sashaya ingoma nanamhlanje abantu abayikhona okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi ngiyakithi uma ngizokhipha ngifune vele ukuthi ngisebenze ney'nsizwa ukuze abantu bezobona ukuthi lento engiyenzayo hhayi ukuthi ngiyenzela isibili ngiyenzela wonke umuntu yabo ungathini-ke mfowethu ukhuluma nabantu bacela ukuthi baqhubeke bakweseke mfowethu siyazi ukuthi abantu bakuthandile mfowethu bakwesekile kakhulu uqala nje mfowethu ufike emcula ngamasikandi ofika manje mfowethu bakhuthaza kubanceka futhi ukuthi abayithande kakhulu ingoma yakho baphinde bayeseke mfowethu nokuyicelela nje kubantu abafana nomtheleka nezinye izinto njalo zibe namafestivali mfowethu kamasikandi nabaningi abahleli bemcimbi ukuyicelela mfowethu ukuncenga abantu bacela mfowethu ukuthi uyafisa ukuthi into yakho iqhubekele phambili uyafisa ukuthi uvele kubantu mfowethu uyafisa ukuthi imicimbi ikhona mfowethu bebekhona mfowethu bekuseke bewuthande ungathi uphela nabantu lapho uyicelela lapho abantu ngabanxusa ukuthi bafethe ingoma iphumile ikhona ey'nkundleni zokuxhumana ey'nkundleni zokudawunloda kuwo wonke ama-online stores ikhona iphinde ibe khona futhi nge-CD ebese ngibacela ukuthi bafowethu ngicela ukuthi umsebenzi singawuphushi ngo-WhatsApp kuphinde futhi ngibacela ukuthi nginawo ama-page ku-Facebook kuphinde kube nawo ku-Instagram ngiyatholakala nje kakhulu ukuthi umuntu alandelele abone ukuthi njengamanje uSigabisa uSigabisa wenza ukuthi namhlanje kanjalo kanjalo sibona kakhulu ukuba noSigabisa insizwa mfowethu ezehlisile ehlonipha kakhulu ewukhuthalela kakhulu umsebenzi wayo mfowethu maningi ama-hit esisazowabona kule nsizwa mfowethu singafisa ukuyibona isebenza nabantu abaningi kumasikandi mfowethu kuhle kakhulu lokho sibonge kakhulu ukuthi sibe nawe mfowethu iliphi lokugcina mfowethu lapho ungafisa ukushiya kubantu bakho lokugcina kubalandeli bakho mhlawumbe lapho abantu abaningi abakusapothayo nasemphakathini naseNingizimu Afrika mina ngacela nje bafethu njengoba ingoma ikhona ishisa ngoba phela ingoma siyayibona ukuthi iyashisa igcwele o-TikTok igcwele ama-status o-WhatsApp ngizodlulisa nje ukuthi bafethu siyakudinga ukuthi sisebenze especially kule sikhathi esikuso se-COVID-19 lockdown makuvuleka amathuba amancane siyacela nje ukuthi bonke abahleli bemcimbi basikhumbule njengoba futhi kuza nokhetho uyabona ukuthi siyawudinga kakhulu imisebenzi ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke sisebenzele umphakathi ngicele nje ukuthi abantu cha badawunlode yilokho nje engakugcizelela kakhulu ngoba into ebalulekile ukuthi abantu babe nayo ingoma bayizwe yilokho engacela sibonge kakhulu ukusebenza nawe